Ole kalau le ta video tharnen he video hi voiceover flowers then now part 2 na ania a part 1 na kha kasiam to ania in la en lo ni chuanin link hi description a kada anga in lo en ve ngei don nia tin a part 1 na in lo ngai nat em awangin in zawai hne na lom thu ka soiboke kyuminjo kha a tho thren lai khanin kumsom thum pani ania tuna thung chuan kumsom li paruk ni in tun thlengin alain nei lo ni tuna thung chuan engshaw ma thokri rawa ma se a network hi 3 million approx ani jangjayun jandi ti boidu kha achan lai khanin kumsom ni pakwa ania ma se marchni sari sangni pakwa khan aruma ain oklumani achan takhi chu tunthengin la shet theilawani moonbin kha achan lai khanin kumsom pakhatlek ania a profession hi actor singer le dancer nia ma se ani po beise lo takin kumsom ni panga ani lai mekin tunkum april ni som pakwa khanin min boral santa ani athi ma khanin korean group lar tak mai south korea boy group astro atel thinani google soidana chuan ani po ain suicide ani kimki bang achan lai khanin kumsom ni pariat lek ania ani hian movie le ke drama tam taka thokto ni a movie nu number kha the last real treasure ani chuan sangni somni pathum khan black knight ti series a thokbok ani in envedu ni chuan netflix a entur omani tuna chuanin kumsom li pani ni in tangni som pasari jun ni somni pani khanin hi kyunen anin nei ani a network hi $5 million approx ani he video kan chunzom ma hian kan channel la 1k subscriber min nei tira wangin in zawai chunga lom thu ka soye he video hin la like lo ni chuan khongen lo like in milo subscribe sak don nia heng ai tha content kan lo la zel dona chumi en ma saber thei tur chuanin milo subscribe in bell like milo me sak ngei don nia hanchayung ka achan lai khanin kumsom ni pakwa ania a profession hi actress le film actor ania chuanin December sangni somni pani khanin new agency Jflix entertainment nen ani sign ani kumsangni pasari khan choidong jon nen anin neya fa pakhat an nei bok ani tuna kumza thi kumsomli pasari ni in a network hi 5 million approx ani Park Sojin kha achan lai khanin kumsomni pali ania a profession hi actress singer le model ani kumsangni soma tungin sangni som paruk thleng khan tasty roti show a host bok ani sangni som panga khanin be yungjun nen anin neya fate pani anei to bok ani tuna kumzat hi kumsom thum pasari ni in a network po hi 5 million approx ve thoni jungchan yu chan lai khanin kumsom pakhatlek ania sangni som pariat khanin a youtube channel asiama chance life ti in tin sangni som pakhat a acting career a chunjom don ti thu asoi bokani tuna kumza thi kumsom ni panga ni in a profession hi actor singer model le youtuber ani a net worth hi approx $1 million chungin $4 million ani Lehi Wang kha achan thin lai khanin kumsom li pasari ania a profession hi actress singer le businesswoman ani Lehi Wang hian ronen kumriat anin deita chuan kumsangni pali khanin anin neya ma se sangni panga khan anin thren le ani tuna kumza thi tunthla a kumsom ruk pakhat atling don ani kanghan biol kha chan lain napang takmei niya a kumzat kha kumsari lek ania tuna chuan kumsomni pakhat ani to ani kumsangni som panga tungin sangni somni pani thlengka engwak ma ti nei lowa sangni somni pani a lo letin I can see your voice ti show a season 9 na atelani kukjion mel thatak mai kha achan lai khanin kumsomni panga lek ania tuna thung chuan kumsom thum pakwa ani to ani tin a profession hi actress model le film actor ani kukjion hi hunrei takatan Korean entertainment industry chungin retirement ala to ni ole vuntan du tok photila he video hi la like lo ni chuan khongen lo like in kan channel tesen bios Mizo hi lo subscribe in bell like milo me sak don nia tiang a tha content kan lo la zel don ani